kuphi nakuphi la ukhona khona, nethedeka Ngwane, uhlale ulinze ulalele nathi tindzaba te-Neighborhood News Network tidakacetsa tshwala yende sitethula bukhoma. Mkhulu logoba Shongwe losakhamuti sasendlandlameni ngaphansi kwenkundla yasemthongwaneni lebekadze aphila ngaphasi kwesimo lesibucayi njengoba indlu lahlala kuyo ekhaya kakhe ayikho esimeni sekuthi ngahlala umuntu. Mkhulu-ke wabese sewuthola lusito lekwakhelwa indlu njengoba seyivele iqalile kwakhiwa le ndlu yakhiwa ngeluhlangothi laka-Deputy Prime Minister. Kanti-ke lo sekuyinkinga kumkhulu ukuthi baswele kudla lokuthi bakhone kondla bomeselane basenda lo msebenzi kanye netakhamuti letibalekelelako ekuthenini bakhone kwakha le ndlu njengoba kubheke ukuthi phele masinyane. Kanti-ke kukhala kwabo babese bahlaba inyanza leyo kuye buqopho wakhona endlandlameni umnumzane Ronnie Motha wekuthenini bathole lusito. Wase Ronnie Motha umhlonishwa sowuvele uthinta yona indvuna yenkundla umhlonishwa Themba Ncumalo ukuthi bahlanganise tinhloko ukuthi ngabe bangenda kanjani. Kwabese kuyabonakala-ke ukuthi indvuna yenkundla iyathembisa ukuthi tawufika ibaphathele loko labangakudla basenda lo msebenzi lobaluleke nakangaka. Kungaleso sizathu ukuthi ngelanga lesibili indvuna yenkundla yanyukela khona eTulu kababe logoba Shongwe ekhaya endlandlameni yayomikisa kona kudla njengoba bekubonakala ukuthi bakudzinge kakhulu. Kanti-ke mkhulu naye ubonge kakhulu njengoba avedile ukuthi akade nekuthi angabonga athini ngoba bebeswele kakhulu ukuthi yini labangayihlanganisa ukuze ukuthi akhone lamajaha kufaka emandla asenda lo msebenzi. Kanti-ke naye make Hlophe losakhamuti ubonge kakhulu endvuneni yenkundla nebuqopho nabo futhi ngalokunjalo buphindze bayibonga indvuna yenkundla ngalo msebenzi. Kodwa umsebenzi ube muhle, siyakubonga lokho Bonkosi kakhulu. Sibonga kini Bonkosi. Siyangapheli emandla ekulekeleleni abantu abadala nabalele ngaphandle. Lesinelethemba njengoba abantu abadala bakhethile ukuthi ngcono bakhele abantu abadala ngokuthi balele ngaphandle. Selethemba ukuthi into seshiphele ngathi noma kude lesithenjiswe kona kodwa siyabona sive sakithi nasi siphumile sonke la sitonda lo msebenzi. Siyabonga kakhulu. Bengisolo ngisho ke Bonkosi ukuthi indvuna yenkundla naye ithi itawuvela nomsebenzi ebesolo ibambeka. Siyabonga ukuthi namhla naye ikhona itoboa lo msebenzi eswendayo cause nami ngishida ukuthi nemsebenzi okhona ngala umatima kona yasi nayo ifisile kuvela itobona ukuthi hawu umsebenzi uqhubeka kanjani. Kodwa nje siyabonga ngoba nawe uyabona Ncumalo ukuthi njengoba afikile la uyabona ukuthi ukhwalakiwa khona phambili ngoba belithi khilikithi so lapha na kuyabonakala ukuthi umsebenzi uyaqhubeka phambili. Siyabonga kakhulu ngoba ngicabanga ukuthi kade nifikile la senifile nayindlala abantu abakethu. Kepha nje egameni lenkundla ngicela kucala ngakunibonga. Ngibona ukuthi nathuma thina nathi asihambise enkundleni siyosebenza. Phinde sibonge umhlonishwa wethu DPM lo nenhlitiyo yekuvelana nebantu labaswele emandla ekutendela luphahla. Ngicela ukuthi simbonge umhlonishwa DPM simshayele intandla. Siyambonga kona angisho ukuthi labanye bo DPM labake babakhona angangike ngasebenza nabo. Lona lengisebente naye ngithi ngicela ukuthi ngimbonge. Ngiyibonge nje yonke i-team yami yenkundla. Ngicela ngiqale kubuqopho ngoba kube kungekho buqopho wenu ngabe asiyadi le ndlela endzaba yamkhulu thina la khaya. Ngiphinde ngibonge nenkundla bese phinde ngibonge nemhlonishwa MP ngoba loluthi abantu abakethu leya i-relay lena kuyaniketwana. Bese-ke ngiyambonga DPM njengoba ngishide ukuthi ngiyambonga ukuthi unale nhliziyo lenhle make wethu. Kube kuya ngaye ngathi ngabe bonke abantu labededindlu uyabakhela ngasikhathi sinye. Lokho ngikhuluma nje ngicabanga ngandlandlameni tindlu sakhele tona ngicabanga ukuthi nabo 5 nyalo. If ungaqambe manga. Ekundwini ngicabanga ukuthi besinayinye ngicabanga nyalo sina 4 nakhona. Kanjalo nasehlane nakhona tikhona.
Nakule minye imiphakathi kulenye inkundla selokhu yakhiwa tindlu ngicabanga niyabona nasemaphepheni onke lamalanga. Kepha nje kwami kungaba ukuthi Nkosi yami Malangeni siyacela kini nonke ninetakhamuti lana la sosebenza khona ngicela nje sikutshele ukuthi konke losikwendayo lana ukwendela uNkulunkulu. Ngiyanicela lana asikethi kuyoxabana ngicela singaxabani. Sebenzeni na umuntu nje usebenza emandla akho la saphelile khona lo mnye uyathatha alifosho luyaqhubeka kuyasebenza. Nasawubambisana nje itawuphela indlela yabomkhulu la kukuhle kumnanzi kakhulu. So mina nje ngicela kunibonga kakhulu Malangeni ngoba ngiyabona kugujiwe la bekungadlalwa bekusetshenzwa mbamba. Lokusho ukuthi nani nesifiso lesilabantu abadala bangaze bagcotshwe kunakuya naliphahla naluya ngoba vele liyadidikela kude longalibona. Kepha nje abantu abethu ngithi nasitawenda konke lesikwendako sikwende sibambene kude lokhu asehlula. Ngicela kunibonga nje kakhulu sizwe saseNdlandlameni. Ngiyabona khona nendlunkulu yethu yaseNdlandlameni la. Nase ngimbonile isuke seyikhona indlunkulu. Indlunkulu vele ayidzingi ukuthi lokhu kwakhona kwenu isuke ikhona indlunkulu. Ngiyanibonga nje kakhulu Malangeni Nkosi yami. Kwami kutaba kufishane ukuthi nje sibambisaneni angathi buchopho twe asebenzeni. Manager wethu-ke kule ma-project lawa vele kuba ngilobuchopho. Kuba nguye leli reporter kuye nabomeselana ukuthi lokhu kufuneka lokhu nyalo kufuneka lokhu nyalo kufuneka lokhu buchopho. Uyazi-ke buchopho sikumele abheke kuphi. Esho ukuthi ningathi nje onke malanga ndawo bona indvuna la avele umsebenzi loconze naye buchopho lo. Esho ukuthi abantu abadibhani sabode sivela nathi sitonihlola ngoba imisebenzi yethu mina ngifana nabuchopho. Mina naseNdlandlameni bangifuna nasehlane bangifuna nasegundwini bangifuna naselwandle bangifuna. Kepha nje ngithi thina mangivele namuhla kuthi nakuqala lo msebenzi phela abantu abakethu nakusetshenzwa-ke phinde kube nendlala ngicabanga ukuthi nonke niyade. Nalelo-ke la ngangithembisana nangikhambena naye ngicabanga ukuthi niyayibona mos. Ngiyo le bengisho ngithi ngingayiletha ukuthi itosebenza imisebenzi yena. Ngiyo nje le yendako nyalo ngicabanga ukuthi niyibonile ukuthi yenta ini. Ngiyo-ke lelo ngile bengithi ngingayithenga ngiyithengelele nkundla ukuthi yentuthuko la nkundleni ukuthi makukhona intuthuko lekhona iyawuhlala ikhona ngaso sonke isikhathi noma ngabe kuhlushekiwe iyawuhlala ikhona noma ngabe kushona umuntu kude kokumlanza emoshali ayikhethi tamthatha imbeke ekhaya. Ngiko nje lengisangikubika abantu abakethu ningahlupheki kanti phela seyikhona yenu ethi niyisebenzise. Bese-ke sesithi Nkosi yami ngoba ngakusetshenzwa phela kube sephinde kube neliphango niyabona mos. Sathi-ke umntwana Nkosi yami akazabalaze lokho la ngakuzabalaza Nkosi yami ntomane manisebenza phela boma-ke bakhone kunigojotisela kakhulu bobani. Ngoba ngeke uze usebenze ulambile. Siyethemba nje ukuthi lokudla kutanibambisa abantu abakethu cishe kutawuhamba hamba emalanga nangibuka. Mangabe sitakupheka kahle ngale ndlela efanele. Kepha-ke side konke nathi lokho lokuncane lesinako abantu abakethu. Sije nje sihlanganise lokho lokuncane sikuzabalaze ukuthi nani nikhone ukuthi nidle. Akusho ukuthi nginodwana nanyalo nje nangisuka la ngakusasa ngilabe ngikulabanye. So nabo kuyadingeka ukuthi nabo lo ngikwende ngala ngikufananise nale vephele bengilabanye. Nakhona ngifuna ngikufananise akwendeke bese sesiyakuhlukisa kulokunye. Ngicela nje nimbambise kakhulu ubuchopho Nkosi yami kakhulu ngibambiseni ukuthi ihlobo tethu. Ngibonge Thinduna Tama. Lokungetulu kwemali nabonkhona. Le nto lengiyibonile solo ngatalwa ngingakazange sengibone. Imali. Nani nimele kunene. Le nto lengiyibonile solo ngatalwa azange sengiyibone. Ngaka. Ngibonge kakhulu uNcumalo Ndwandwe. Lo msebenzi abantu abami kanye nebuchopho vele ningizethele wona la kuleli khaya. Ngoba bese ngibona ukuthi vele senyelele ukuthi hayi khona vele angibolele la ngaphandle. Ngibonge kakhulu bakangwane bantu abamswati. Ngibonge kakhulu nesizwe naso lebe ngasathi ngabona ubuchopho busithinzile ngabona sizwe senkosi siqhamuka ngamangalo labantu ngithi abathini la. Njengoba labantu bafuna bathi bedekini badosebenza ngingawuthini kulabantu ngamangala. Ngibonge kakhulu bekunene nani sizwe seNdlandlameni. Ningibokise nakulokhu ngizokwentwa kona. Umuntu ufela kuba kuwo nebekunene. Nyalo ngiyabona vele ningcwabile sizwe seNdlandlameni. Ningcwabe ngisaphila hhayi lokuthi bathi abantu beletha beza bemkhalela sengisaphase ebhokisini. Umuntu lo ngikhalelako nyalo ngilo lethe ngisekhona ngitokudla nyalo nami ngibonge.
Ngibonga lokho Malanga. Oh. Cha Nkosi yami sibonga kakhulu Nkosi yami babenqumala lasendele kuwona bana babekucopho Nkosi yami. Sibonga kakhulu. Besithi masibamba emabhodweni isihlanganisa sibone Nkosi yami ingahlangani. Sizojala abaphristi baphani. Namhla Nkosi yami siva sinenjabulo nje lenkulu Nkosi yami basikelele kangaka kuthi labantu abasebenzayo bakhole kube khona bakuthola bakhona ukuthi bakhona bathole imandla. Bakhona ukuthi basite injamkhulu ukuthi isheshe iphakame Nkosi yami akusebenzeki la mabe ulambile. Sesitha khona kufaka kakhulu umfutho Nkosi yami siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu azise Nkosi yami khona sisekhona. Kubika Qedza Tshwala yende wethenza bathe neBahut News Network ngisendlandlameni ngaphansi kwenkundla semthongwaneni.